What's up people? What's up again? Mayang masih deh, amak kalau biryani thong pudu na lak sore ko. Nanti lewat kita pudu thong biryani tu ayam pin kita. Ay tanah imano ko pin kita. Imano ko ikan kita sahaja imano ko kalau kita mau ni jam sepuluh mana ahing kasih mau itu ulai dah tu. Mayang masih deh mau itu seminar aja. Ado video saya jam nungai gini kali ko. Ado mayang na ay channel sana ulak people ada subscribe, ada share tau jam berapa. Ado video saya jam macam lau dah beda kau jember saya deh. Let's go. Aduh, saya ayo na ini laur ni. Betul. Laur na mana ni? Main macam, main. Apa sih laur? Ya, làm sao nó. Adik, cak sejak 90% food paloy mana, mininek amak tahu sih chicken je, macu kerap cendera je. Do Kashmiri mirch ni kau macu pada ngai dong, ta sih pikir amu wah cendera ya. Kerap makan cendera je. Biasanya dahi ni kau, dahi sih kerap makan cendera je tu kan. Ginger garlic paste. Okay, marinate tahu saja deh. Nah, matang video tu deh 1K subscriber ya udah mana. Give away tarane ado mayam alert ka leiro. Okay, ado marinate loy mena je 30 minute kumba marinate taw tham gose. Ado mathang se kai ki changa damo do adum taw thage mayam video loy phe yeng ne se video cham interesting hoy gina. Nai thani ko ngasi video je. Mayam asi aure. Mukul mana ni kau guys ni? Mau nusi lagi. Asal ini aku master chef. Mai jadi. Ini garlic paste kerana mah cendera ke? Biryani masala sih mak kerana mah cendera ni sah. Oh, biryani masala. Mau habis juga ya. Do macu. Nama. habis juga ya.
ꯆꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯥꯏꯌꯦ yen ama, yen ani, yen ahum, yen mari, yen manga, yen taruk, yen tarit, yen lipas, yen makukai, yen mapan, yen tara, yen tamato, yen trainto. Yaraba.